New advisory committee of TSP was formed and all the empty posts was filled. State TSP President Sridam announced this at a press meet held at Tripura Student Health Home of the capital on Saturday. Every organization has their own advisory committee. Likewise, new advisory committee of TSP was formed and all the empty posts was filled. State TSP President Sridam announced this at a press meet held at Tripura Students Health Home of the capital on Saturday. On this day's press meet, State TSP President Sridam announced the name of the people who were given the post of chairman, vice chairman, and so on. As such, Bijoy Debarma was made the chairman of TSP, Budirai Debarma as vice chairman, Commissioner Kalai as convener, Korpa Mohan Tripura as TSP Central Executive Vice President, Gautam Debarma and Jyotish Debarma as Assistant General Secretary, Govinda Jomatia, Gopal Debarma, and Hiramuni Debarma as Organizing Secretary. Chini TSP Tripura State Party ni je sini vacant post rok tongmani abna sangkini te se fill up khlaipika ar kaisa jini sabo sung khlaika kotal no nimano je sini TSP ni kaisa advisory committee sung snamka protect dolino boni advisory committee dong sei hisabe sini TSP ni bo sangtini advisory committee গঠন থাকে তাই ও advisory committee আপাতত তাবুক sung তিনজনতেই খাজাকা আগামী দিনা তেবসং ও কমিটিনা এক্সপানশন খাইনাই তাবো তিনিনি ও অ্যাডভাইজারি কমিটি ও সিনি চেয়ারম্যান হিসেবে সং সংখ্যা সিনি বর্মনাং বিজয় দেববর্মা রিটায়ার্ড আইএস অফিসার তাই সিনি ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আনি ইয়াক সিবখা গাসুজা বর্মনাং বুড়িরাই দেববর্মা ববতি সিএস অফিসার ডিপিএস অফিসার বন সং ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সংখ্যা তাই সিনি কনভেনার হিসেবে সিনিন অরমানজাক কমিশনার কলই রিটায়ার্ড সিএস অফিসার বংখা কনভেনার তাই সিনি টিএসপি ni সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ও সংতেউসা ভাইস প্রেসিডেন্ট ni পোস্ট না সং ফিল আপ খাইকা বংখা সিনি দালাই ডিস্ট্রিক্ট ni কল্পমোহন Tripura, boy, ani yak sibakang last kona asukha. Obon bisingo sini Assistant General Secretary sing Songkha khatini Khorang kake Gautam Debarma, te Khorang kake Jyotish Debarma, Borono sing AGS hisebe sing Songkha. Organizing Secretary hisebe bo sing Songkha Sri Kunjo Jomatia, Gopal Debarma, Hiramuni Debarma, o kathamno sing tini sing jongphika chini je kono political party neo election bini kasina kase rule tong abo democratic country o abo joto political party ni tong au as a গণতান্ত্রিক দেশ sing tongmani ba sing গণতন্ত্র ni ubono rajyatini sing cholinai chini rule nai tab obono sing to বিশেষ kai sing agibo dabi khlaipe Tripura land Roman Square kok borok tai and so on mulota oda birong tai ni sung khai hingke sung budruo sine odikar tongo ruo abo thik kintu abono logi logi sine dabi dawono bo sung na hatai klayo sung jodio tabu bo sung sidanto nai ko sung candidate nai ria haipano sung o jinis tale sung wansu bo je sung nukha recently BJP by the Chukting Line, TMP Borok Halepika, Sing up the Jaro, Sing Tanglak, Tamke Sini rule open night, Gonotantrik Desa Tomova, Sini Buddha Diga Tongo, Sing Butter night, Tobe, Shabner Nairia, Sing Abo, Sini Sampurno Sini Abo, Sini Nijas of Pepper, Sing Wansubi, Buji Wino, Sing But Nanibagay, Sing Dalo, Sing immediately Sidato. Likewise, on this day, when asked by the reporters about what will be their role in the upcoming Lok Sabha election, TSP President Sridam replied that as they have been demanding for Tripura land from the beginning, so they will carefully choose who to vote in the upcoming election. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.